wa mutima wo kwihana uratuma ko bakubwira ati nta kintu twokora kugira twemerwe n'Imana ariko kujya kunugira umutima wo kwicuza biragutera nimba warukijije bya vrai hari umutima uza ukwemeza yuko ko mwe mu Imana icambere mwe mu Imana ni watwemeza ko twacumuye abanyamurenge nabamenye kubera gisubizo hari muri 2019 kuko imara kwishyurirwa Kristo cyane numva ko nosunukirwa mu bintu byo gusenga nakunda gusabana n'abantu benshi hari muri 2019 none nagiye muri gisubizo mu kwa kane none nagiye hama ndakunda ukuntu basenga nyene nakunze ukuntu basenga ndagira amakuhaje muri byo ndavuga ati kijya kibanza kandi ndakwiye kukibamwe cyasanga rero abanyamurenge nasanze gusenga babigize imico gusenga babigize imico kuko kuva mu myaka nk'itandatu sindabona umunyamurenge yitwa ko adakijijwe umengo muva mu mafamiye akijijwe mwese muraho nshuti za Mado TV show mumeze neza muguwe neza naje n'amahoro ndashima Imana kuko mubibona turasa neza tugomba kubanza kwiyebera kubera Imana niyo mpamvu mubona tumeze gutya dukeye duseka hari muri inzu aravuga ngo nimba mubona ngenda ntabwo bamfite nta kindi nishingikirijeho ni umwami Yesu Kristo turashima Yesu turabasuje cyane abakunzi bacu turabakunda aho muherereye tubahaye mwaramutse bari mwiriwe nabo tubahaye mwiriwe mumeze neza turabatahije umwami Yesu Kristo akomeze kubana namwe akomeze kubahisha ibitero bya Satani hano waze n'izishe umwami Yesu akomeze kubahisha hanyuma uyu munsi twagarutse nkuko mubibona turi kumwe n'umukobwa mwiza urasa neza aratangira twibwira kuko nibwo bwa mbere kuza kuri Mado TV show atwibwire bwira abakunzi bacu kugira ngo twumve ibimurimo karibu cyane murakoze nitwa Irakoze Vanessa ndi umurundi kazi ku bantu benshi banzi ku izina ryitwa Manje Manje risobanura iki Manje umuntu yarimaye yambwiye ngo ni umuntu afina cyane Manjo kumbe naje nzite Manjo naje dashina bakunda kuriha abahererezi gufina batumva ikirundi no guteta Manjo ni umuntu uteta cyane naje bazonyite Manjo ije naje ndagihaye hanyuma tuguhaye kaze kuri Mado TV show Manjo wacu murakoze ni mwiza ariko amaze nkakubwira ako nako karabazi murakoze cyane hanyuma twinjiza mu kiganiro cyacu Manjo ushaka kutubwira Manjo ni muntu ki Manjo ni umukobwa w'umurundi kazi nk'uko nabivuze nkaba nkijijwe nkunda Yesu nkaba ndi cyari mu gishasha icyari mu gishasha bisigura narakiye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwanjye ngendeshwa nawe mu buzima busanzwe nkaba ndi umudandaza ndadandaza ibintu by'amabishu by'abakobwa ukorera he kugira bazakugane muri ville kuri Galerie Lights niho udandaza muri make urikorera ndikorera dukunda abantu bakora cyane make up nzozo usige nzozo wazuzige abantu abakunzi banje baguma bambwira ngo kubera iki ndasiga make up kubera iki ndakunda make up sha buriya muntu agiye akunda gutandukanya njyewe make up nyikunda karimwe mu mwaka je nanje sindayisiga kandi uyikora abakobwa bakunda make up bagende bamugane abakobwa bakunda gushira amahereni meza amashaneti meza gusiga inzara no okay sha umuntu ukomeye bagende bakugane baguteza imbere hanyuma Manjo avuze ko uri umuntu uri cyari mwigisha wabaye cyari mwigisha kuva ryari kuva muri 2018 niyo nabatizwa
mu kwa gatatu tariki 5 gusa nyene sinari bwabyinjiremo cyane nayishuriwe Kristo muri 2021 none namenye agaciro kanje muri Kristo Yesu muri ubwo buzima mbere nyuma utarabatizwa bwari ubuzima bumeze gute bwari ubuzima bwa Kristo nyine gusa utarabatizwa cyangwa bwari ubuzima nyine wari umuntu utarasobanukirwa nyene ari umwana bon ko famille yanje jewe n'abagatolika gwera mu gisokuruza cyacu n'abagatolika so nakuze ndi mutambiramana nyene ndagenda ndakura rero hari imyaka bageze yuko bakubwira ati stop imyaka yarenze no kuvuga ngo wowe warabatijwe na y'amazi mbona bacisha hano hanyuma manje kugira ngo abavyeyi bawe ari abakatolika kugira ngo wowe utekereze kuva mu bakatolika uje mu bakizwa byaje gute nyene ni kujya ku abana bakunda gukina ugasanga dimanche bavuze ngo bage muri Sunday school nanje nkabakurikira muri ico gihe birashika nanje mba muri mood yo kuguma ngenda mu gitondo ko bakunda gutanga mbombo ukurikira imbombo nyeya rero haragera igihe nyene imyaka iragendera irakura hariyo usanga korale y'abana bangana nanje ndabijamo ko nyene gusa nyene ubakurikira mbombo nyene hama uko imyaka igenda hariyo korale usanga y'abana bangana ndabijamo gusa hari imyaka bagusaba yo kubatizwa nyene ndabatizwa kuvuga ngo nabatizwa kubera ngo basi namaze guhishura ku Kristo none twese niko twabatizwa kubera imyaka nyene hama hari muri 2018 nyene ndabatizwa amaze kubatizwa ndagenda hama cyo gihe nari niga mu 12 mbatari mu 11 niho nahuye n'umwana igawe icyeme arandamutsa nyene turaganira hama atangura kumbaza urumo Kristo ndavuga yego urumo Kristo warabatijwe yego arambwira ati ushobora kubatizwa ariko utari umu Kristo ndavuga ati birashoboka yego hama tuvuganye cyasanga vraiment ibintu ariko arambwira nibyo arankundisha gusoma ijambo ry'Imana ndabikunda ndagenda bukebuke buriya kugira umenye ikintu bisaba kwiga nyine arankurikirana cyasanga bya bindi nitwa ko nakijijwe usanga sibyo usanga wari waribeshe rero ndatangura kuza ndasoma ijambo ry'Imana ndatangura kuza ndasenga ndatangura kugenda mu ministeri atandukanye nkagenda mu bikorwa bitandukanye nkakunda gukurikirana abapasiteri batandukanye ku mashomege cyangenda rero nkura mu kwizera nkunda gusenga ngasoma ijambo ry'Imana gushika binzamwo nkumva ko noshobora gupartager abandi ijambo ry'Imana mbese urumuvuga butumwa si novuga ko ndiwe cyangwa ntariwe ariko ndakunda kubivuga ndakunda kuvuga ubutumwa nubwo ntovuga byinshi ariko nkabwira umuntu Yesu aragukunda nkumva gusa ko muri jewe mvuze icyo kintu hanyuma Manjo urashaka kutubwira ubuzima bwa Manjo akiri muto uburyo yakoze je nakuze nyine mu bintu byo gusenga ibi by'abatambira amana abatambira abana bisigura ni babana baryoshye ibirori muri Ecclesia Katolika Manjo wowe ufite ababyeyi bari mu bakatolika kandi wababayemo itandukaniro ry'abakatolika n'abakizwa ni irihe hari itandukaniro ariko atari rinini cyane abakatolika hari ukuntu bagira bakunda gusenga Bikira Mariya bakamushyira imbere cyane abakristo nabo Yesu ne babashyira imbere cyane Kristo kandi niko kuri Mariya nabo bamushimira ku buryo yitonze muri ico gihe bituma Imana imushima ko yomucishamo kugira ngo yomucamo kugira turonke agakiza urumva abakijijwe abitwa ko turi abakizwa nyene tumushimira muri ako kantu ariko abakatolika bo baravyagura bakabishira mu rozari ugasanga bariko baramusenga
ibintu nk'ivyo ariko n'abakatolika vraiment ku bantu baze abakatolika ba vrai nabo nyene barasenga barizera Kristo cyane kandi hariyo abakatolika bizera Kristo gusumba Maria gusumba abitwa ko bakijije none manje ko twumva ngo abakatolika biremewe kunywa inzoga nibyo ego n'abapadiri barazinywa hariyo abapadiri bazinywa n'abapadiri batazinywa urumva kunywa inzoga bivana n'ukuntu umuntu aba yayisemwo si obligatoire saba katolika bababwira ati ngo mugende mu inzoga oya ni kujya kuntu bavuga ngo ecclesia yagenewe abantu bose rero bagira ibyo bashaka bagira ibyo bashaka kandi si kuvuga ngo ni ecclesia katolika ibatuma oya nuko je ahanini ndabifata yuko ntibakunda gukurikirana ubuzima bw'umuntu ariko barabigisha kuri inzoga iri mu buhumbu barabigisha kuko ndibuka no mu gihe cyo kwiga bijya byo kubatiza baratwigisha bakatwereka ibintu by'ibyaha inzoga burya ntibabyemera ariko mu gihe umuntu akora ibintu ahisemwo biba bigoye kumukontorora kuko hari abakatolika batanywa inzoga hakaba n'abakatolika banywa inzoga kandi hariyo n'abitwa ko bakijijwe banywa inzoga hariyo n'abandi batazinywa rero numva yuko mbona ko atakibazo kira umuntu afite ukuntu yizera ibintu nta kibazo hanyuma manjo uri umuntu nkunda kukubona mu banyamurenge cyane wamenyanye n'abanyamurenge ryari ko mbona umengo ahanini niho uburi cyane wamenyanye nabo abanyamurenge nabamenye kubera Gisubizo hari muri 2019 kuko imara kwishyurirwa Kristo cyane numva ko nosunukirwa mu bintu byo gusenga nakunda gusabana n'abantu benshi hari muri 2019 none nagiye muri Gisubizo mu kwa kane none nagiye hama ndakunda ukuntu basenga nyene nakunze ukuntu basenga ndagira amakuhaje muri byo ndavuga ati kijya kibanza kandi ndakwiye kukibamwe cyasanga rero abanyamurenge nasanze gusenga babigize imico gusenga babigize imico kuko kuva mu myaka nk'itandatu sindabona umunyamurenge yitwa ko adakijijwe umengo muva mu mafamiye akijijwe mwese usanga abantu bose bakijijwe bose urumva nta mupagani wumva ngo umunyamurenge no umva bose ngo barakijijwe barabatijwe rero kumva ko umuntu akijijwe uca wifuza kwimatanya nawe ego muri make ikintu cyaguteye guhura n'abanyamurenge nuko wababunye ari abantu bakijijwe ari abantu basenga kandi nizere ko bakubereye umugisha cyane vraiment benshi n'abagenzi banje cyangwa hari umwe n'abafiance bawe no na mufiance w'umunyamurenge ndagiye tubwire neza manje tubwire neza ko wadukurikiranye arashobora kuvuga ati ndamwihakanye mbonye umukobwa mwiza tubwire ko ufite umufiance w'umunyamurenge nta mufiance w'umunyamurenge ngira ugira umurundi nawe uhari ega kutubeye nawe uhari kwiyaba hari erega ushobora kuba udafite iyi mpeta hataragera ko yambara ariko n'ubundi ahari benshi n'ababesto gusa abo nibo bamaze ibintu abo nibo bishe ibintu no n'ababesto hari umuntu ushaka kukubona ugendana n'umuntu warangiza byenda afise nko kuvuga ijambo avuga ati oya ubusabane bafite ashobora kuba ari uwiwe nyine oya n'ababesto kuko kujya nakubwiye ko nkunda gusenga hari ukuntu ushobora kubona umuntu nkamubona akunda gusenga mbona yuko muri we ndamwegereye hari ikintu ashobora kunguka cyangwa we wanyegereye hari ikintu ashobora kunguka mba nifuza ko tuba close hanyuma manjo nihe nama ugira abakobwa badakijijwe bagenzi babo inama nubaha nuko baba bakwiye kumenya kwiyumvira twavuye hehe mbega tutogenda hehe kuko umuntu amaze kwiyumvira ibyo bibazo bibiri birashobora kumutuma atekereza kwiyumvira ahantu agiye kujya abakobwa benshi usanga yumva ko ubuzima bwo kwinjoyinga n'abasore
n'izindi nkumi akumva ko ari bwo buzima agomba guheza akumva buranamuryoheye. Wowe niki cyagushoboje cyane kugira ngo ibyo bintu ntubigenderemo uba ukijijwe kuri uru rwego kuko ndakuzi twaranasenganye niki cyagushoboje kugira ngo n'abandi bakobwa bumvire? cyane ukuri novuga yuko ataruhara ndabifisemo kuko iyo nanjye bari kubimitishamo birashoboka ko ntari kubyemera ariko hari umukozi w'Imana Dr. Paul Gitwaza niwe akunda kuvuga ati ngo twarahamagawe turitaba izo nizo mbabazi z'Imana. Rero kuba muri je mwe mu Imana yarangendereye nkumva yuko nogira inyota yo kwegera Imana cyane novuga ko ari ubuntu. Hari abandi bakobwa bagenzi bawe cyane turavuga ku bakobwa uyu munsi kubera kuko nawe uri umukobwa agomba kugira abandi bakobwa inama. Hari umukobwa ushobora kugwa mu cyaha yamara kugwa mu cyaha akumva ko abaye desi akumva ko ubuzima bwo kugendera mu bumana burangiye akumva ko byenda ashobora kuba abaye igicibwa ku Mana. Uwo muntu bamubwira gute? Aracyafite ibyizigiro mu gihe gihumeka kuko ego icyaha gituma umuntu ahunga mu maso y'Imana ariko wa mutima wo kwihana uratuma ko bakubwira ati nta kintu twokora kugira twemerwe n'Imana ariko kujya kunugira umutima wo kwicuza biragutera nimba wari ukijije bya vrai hari umutima uza ukwemeza yuko ko mwe mu Imana icyambere mwe mu Imana niwe twemeza ko twacumuye maze kumva yuko ko wacumuye basi nimba ubona yuko ko ushobora guhunga mu maso y'Imana cyangwa mu maso y'abantu nagomba basi ndakwibuse gatoya igihe Petero yihakana Yesu ariko muri we haje kandi undi mutima wo kumva ko yakoze icyaha. Rero ujya mutima watumye yiyumvira kuriya nawe urashobora kuyumvira ukavuga ati ndacyafite amahirwe ya kabiri mu mbese ntiyumve ko nimba yaguye mu cyaha abandanyirizemo haracyari amahirwe yo kugira ngo agaruke ubuzima bukomeze kuko kuba atafiriye muri kijya cyaha akaba yakivuyemo akasubira akagira amahirwe yo gusubira kubona ubuzima arafite amahirwe yo kwemerwa. Okay, ko turagana ku musozo muratobara dukoze ikiganiro vuba vuba bitewe n'impamvu turashaka ko zifite izindi gahunda zitandukanye. Manje babwiye ko akora ashobora kuba agiye mu kazi hanyuma manjo ubuzima bwo kuba mu ministeri maze kubona mu ministeri menshi bumeze gute? Ubwo wari ubuzima burimo urugomo rurimo imikururano hato na hato niko mugenda muhora na bamwe badashobotse. Ubwo buzima butubwira gute kugira ngo n'abandi bakiri hanze bamenye ko baza kuko usanga abinjiye mu rusengero nibo batera bari hanze kutinjira. Wowe niki wababwiye? Kugenda mu ministeri biragoye kandi biranoroshe. Burya kugenda mu kintu ubufite intumbero kanaka ugiyemo nuwagenda mu ministeri kubera abantu uzokomereka uzokomereka ariko nuwagenda kubera igikorwa cy'Imana kigutwaye muri iyo ministeri uzokomera. Okay, manje urakoze cyane kandi urakoze ku mwanya uduhaye wo kuza hano wataye ibyawe wataye akazi kawe nukuri Imana igumugisha. Turakwegereje kandi kuri Mado TV show uzosubira garuka gazi tuzomugarura murana ko ari umukozi w'Imana. Abantu bakunda bijanye n'ivy'Imana bijanye n'ijambo ry'Imana mwandike muri comment tuzomugarure dufite umwanya urambuye atubwire n'ubutumwa. Muze ko avuze hejuru ya Petero abanze avuge kuri Petero neza nyine birambuye. Turagushimiye cyane dushimira n'abatumirwa bacu kubera ko mwemeye kuza turabwira bari inyuma ya kamera. Turabashimiye cyane kandi mukomeze mudushigikire. Turanabashimiye ku bikorwa mukomeje kudukorera bitandukanye mupartaja ibiganiro byacu mudusapotinga mu buryo bwose butandukanye. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Turabakunda cyane. Manje sinzi ko ari cyo bwira abakunzi bacu kugira ngo turangize. Ikintu babwira nuko mu mushyigikira Mado
kuko iki gikorwa kirakomeye cyane nubwo tutovuga ubutumwa harashobora guca impanuro zitandukanye kuko isi ikeneye impanuro nyinshi cyane ku bapapa ku bamama ku misore n'inkumi ibyo byose azobikishamo ngaha kandi azogenda atumira abantu batandukanye n'abantu bafite ubuhamya bashaka gutanga ubuhamya batugane rero numva ko twamushigikira ugakanda kuri ka kantu ngo sabone kavuge neza na commentaire urumva ukabigeza kure ego kugira ngo dukomeze dutere imbere kugira akomeze atere imbere kuko kwitanga kwiwe ni gikomeye cyane murakoze cyane manje Imana iguha umugisha n'abadukurikiranye murakoze cyane Imana ibagirire neza bye bye